Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to sil monsangi Aizawl District Disaster Management Authority chuan tun naira surna sa awangin Aizawl District chung mun sangshanga leimin le lungtla atam thun soi ADDMA hotu ten Akashvani News Aizawl an shildanin Aizawl khopui chunga mun then khata ra surna sa awanghian leimin le lungtla omnwala Chan Mari le Ramhlun in Re Nalal Deng Road Bak ka ngai zelala sang ne na filling station bula le tla chu quick response team lamin an bai pui meka zonam police outpost thlanga le min chu motor kal tlang thei a then fai ni to ba ka Chan Mari le Chan Maru West in kara le min po enfia to ni thu te chinga venga le che po sarkar lam le khotlang ho tu ten malak dan tur an ra man mek thu te an soibok hengba ka hian Aizawl mun sangshanga leimin a omnwal ni in ADDMA lam hian an soibok kan correspondent report lo ngai thla ang Aizawl District Disaster Management Authority hotu te chuan Mizoram in furpuya ton meka mitin ten mani chena inbula tuilwan korle kan tui chepai na te uluk taka enkola thi thairing turin mindua chung tin ten mani tuidon theute siam tha a koraluan tir thau apoimo anti thute baka PH pipe le tuilang na pipe dang li ka omle omlo thi thairenga mani omna bula electric bante po thluk mai on samani nge ni lo ti te chianzel turin mi puite min nge na Aizawl District Big chu chiatna a om thula malak zungzung ani theinan zone som pasaria thensan ani thute baka leimin le leitol a om palani point mi puite CI mai lawa khotang khoi tu te mo sarkar lam ho tu te hriatir wat turan ni thu an soibok John Walal chuanga Akashvani News Aizawl National Highway 54 Bualte Dai Leimin chuan kong hno pingvekin leimin na hmuna hian ngor takin then fai nan thokrenga amai ro chu lei alatlak bel zelawangin kong hi tundin hmun alatlang ri lawani khwalzin helam kong zo thin le zo tumten kong laka harsatna an to lonan kong chin cha ngai chang masaturin lunglei district ho tu te chuan vo in khan thu chwa an siama kan correspondent soidanin lunglei le na thial in karpo don khobul loka na satakin amina kong chak min na hi na thial lamani a lunglei panna tun din hmuna hian ATL road cha atlanga tlabung lam po khotlang tuipui alian meka lunglei tuilak na tlongle pial thleng tuipo achim chin asang chhomeka gravity impounding dam po athnoi lama na satakin pai chhuani chungin akwanga aliam to ani changmo autonomous district council Chief Executive Member Tana Nimina Laklu BJP Shrai to po Nirupam Chakma cho Hausa Thlop to Aneidan vo in Khan Fiani in Fian Apal Tlang CADC Special Session here Deputy Chairman Pusonder Moni Chakma chuan kai shwain elected members som pakwan tela members som ni omna CADC a hian vo in session atel session kai shwai to tel lovin members som pariaten CEM pu Nirupam Chakma thlopa session a hian MNF MDC po Rasik Mohan Chakma Tellau CADC som pakhat na hi nikum July ni sari khan tharuk chhungatan governor thun nei na hnuaya dani in kumin January ni som pani khan sarkar le pian theilo wangin governor rule da chhun zomania CADC MDC som nia BJP som ZPM pakwale MNF pakhatanom meka BJP le ZPM chuan Chakma Democratic Alliance Legislature Party dinin sarkar na ankalpuya CM Tharhian apisa alwa ngal ani Mizoram Law College Changa Bachelor of Law LLB zir chhuak za chu kumsang khajakwa somrat le paruka changa kumin chhungin mi zariat somnga le pathum antling Mizoram Law College thoktu ten Akashvani News Aizawl an shildanin Mizoram Law College Bachelor of Law LLB zir Turhian University Grants Commission in apom zirna ina changa bachelor degree le atluk puine ngaya heng ba ka hian Bar Council of India Rules of Legal Education in aphut angin general category tan graduate le atluk pui exama general category tetan mark zaze la somli le panga OBC tetan zaze la somli le pahni le schedule case le schedule tribe tetan zaze la somli mu angai ba ka entrance test po Bar Council of India Legal Education Rules du dan ang nganei ani thin thole LLB zir hun chunga tan hian kum thum bi tukani thu an soi kan correspondent report lo ngai thla ang Mizoram Law College hi kumsang khajakwa somriat pathum khan Aizawl Law College ti aming puin khati hunlaya JL High School tuna JL Higher Secondary School ni ta khatla bultan ni a
kum sang ni pari July tha khan kum sang kha zakwa songkwa porogadin lianding puya law college nen chunfin ni in kum sang ni pali October tha chuan Mizoram Law College ti ming apuchawa amma saberin he college hi Meghalaya khopui Shillonga North Eastern University ne hu nen in affiliate in kum sang ni pakhada Mizoram University dinani nuatrang voin thleng MZU nen hen in affiliate baka Bar Council of India affiliation ti ani bok la shroi tlonga akas vini news Aizawl chu de zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani